اتحداك تشرب عيالك قهوه. ده لسه بتعرف تعمل قهوه؟ اعمل له قهوه لسه فاهم. Ciao a tutti, prima cosa devo salutare la mia amica Sofia e adesso ti insegno come fare la cioccolata calda con la macchina, no, con la macchina, come, vabbè. Vai. Ok, poi chiudiamo così forte, mettiamo il bicchiere, poi alto o basso, io vado basso e devi pigiare basso. Ora funziona. Vedi? L'ho già pigiato. Lo sai perché? Perché tu hai buttato questa di sotto, Alice. Ho buttato coso sotto. Non mi ha lasciato me che metto. Ora si mette l'altra volta. Metto così. Eccolo. Così tocca. Ora accende il caffè. Piano. Ora fai. تحداني انا؟ ده هم اساس. بس يا اسطى. دي مين؟ دي شوكولاته حبيب اخوك. انا جايب لهم شوكولاته شرب عليها قهوه. يا ناس حاله دم وتاخد السكر. انا جايب لهم شوكولاته بتعمل في خالتك عزيزه المكنه بتاعتها. بص نحط كيس السكر اللي هو 100 جرام جيرة دنترو بيبي. ده السلام عليكم. Ciao.